Watching BM Sada was said, "Oh, Badwam TV, Badwam Jumede, so yada Apostle Dr. Nita Kote Gwase. In Cranshan Sama, or dear Bianoma, and Aochi, Nitichu Nedua Day. The Edu Sony, a Badwam Cassia, and some of the Obetia Wumubini, Yaman Penny, John Dramani Mahama, Eddie Atua buying statistician, and Nimsa, one yano Quarrifonia Kukudru for, or Nejuma ya, or Beye Emu, Nafe Yako, Closak members, a wo Timante Moose, a was a one so a Katia Kono. Enyuma mu hyehyɛ papa a efeno wonya bieye sansam na nsem bi na no pay mede browser Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook /Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 uko YouTube search Adom TV Tube kwadomonline.com and somewhere in nsem bebre so ewo ho medin de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie se den nsem ni chemu ankasa etie Mampani John Dramani Mahama de ato government statistician Dr. Alhassan Idrisu enim sene wo hia bia bema wade ne ho na waye na dwuma kroje ehu ni shiro bia ni mo no wode ebeboa no ne ye je na tomu na mampani de sansemi eto nanim. President, I believe sound decisions must be rooted in sound data and facts, and that is why the office of the government statistician is of such vital national importance. The Ghana Statistical Service is not only a custodian of our national data, it is a strategic partner in development planning, economic management, and democratic accountability. The decisions we make as a government on issues such as poverty alleviation, youth unemployment, regional development, and social protection are only as effective as the data on which they are based. We live in a data-intensive age, and Ghana cannot afford to fall behind in collecting, harmonizing, and disseminating reliable statistics. Whether tracking inflation and GDP, monitoring SDGs progress, mapping climate impact, or preparing for the next population census, the Ghana Statistical Service must lead with credibility, independence, and innovation. Let me use this opportunity to reaffirm government's commitment to protecting statistical services' professional independence. Statistical integrity is not a luxury, it's a necessity. Citizens must believe that the numbers published by the service are objective and factual and are free from political interference. Investors must be assured that Ghana's macroeconomic data is credible. Development partners must know that our results framework are measurable and verifiable. Members, one more civil and local government staff association of Ghana, Timante Mudia Closak, and they also do want some more to journal condition of service, one more here be. Also, where Jumana warrior would do one breast or emphaso near Mebema, one more so, any Giana Bribia, why were Jumano, or the two just wasn't penny for AMO. Dude in Rascal, Etchum Comono, and I'm Papa Esi Sudia say, Ahunidie Papa Ejina. Manfo subanya wo bese sanu eso papa ekasa yemu en wo kire mu se ya na odi hu ya pa se manfo didi anase wonom ensan bi wi a no wato atwene basa sense no ka ho bi enema efin eba kuromu the sense wo de ato nsem trofo nyina enimu se omomoden ase wonom adwuma yemu no de manfo ebe fantitie mamo wo hunu akwan pa se wo didi anase wonom ensan bi wi a obetumi ato atwene yie sebe ya ahunidie papa ebeba wonum ekurumu honom peye djuma ye wabonte su nyina no akase ebi eni ho a eye natural disaster bi na di problem na mai ye nkasa ye behavior na create problem na mai aye ne esese solve enti se nya behavioral change na setimamufo no suban ne sesa ye nyina ye te ho ase ne ye conscious se ade we me de to hebesa ma problem bia ba tibi fanto ha na ma ye problem anya kese a ye be koye nim enti mu nsemtwerefo no yebe to asre mu say mo ye mu adwuma mi already so no eya mo mfamfa mu man na yen kai a referenti ye konso emmo ye ho kai say ye nwuregu abonte a enya de ese na efata ye nyina ye religious people ebi mo konkremo ebi mo ko Kristo ebi mo esum bi ani ho a agi efi atum esum bi ampefi enti ye nyina ye ampefi dia ye nyina ye nkamum. Neonatal jaundice, enkwada tichu na ye womo na ene
or docutani a wono hwe enkora se pediatrician na edekokobọ ma abatan no mu no wosrani die mu ade ebeye bia de nkora no ebe free saati bia we mu no yenye fise neonatal jaundice no yetumi tu no wase yetumi yi free ho akaye awofo se ebeye ho asede kase yi etwaso jaundice no chede e wa afra na bi wo ho a ehwe ni nwura be hu de ni nwura no wa sesa kala ya kosra de that's why yellow ebi wo ho ye deep kra me hu wo ne hu na me nwura nyina inti oya za dem ameke no mo frama bebre oye won that's new babies awa won fresh azo mo tume bani de mo frama wo won fresh dem na wo moja no onyi ahonzin bebre it dem painful was inti ebi wo ho a obubu dem na o release dem yellow no inti odo so ebe hu na wa beda we nwura do na wa beda wo skin na do na yehu Wani amani buni enkomo twetwe mu no wo kire ahyensudie bi a sa akoda enya yare yi a edadie ewo ne ho mozi campaign de be hu de yellow no wa beto afrani nrodo oye serious pa be hu da afrani bi wo ho tumi ye do onsu onkaka no ho te de face no the way a awoma da na ehwem no so afrani otwenufu ne be hu da afede afrani aye boti ontwenufu ni ye ebi wo ho so ebe hu de afra no tumi nyama na wo friend convulsion no into all da me nyama ni bemza na o che de ori serious ba Dr. Ruth Sam Yanto aso na adwumako bi enhye aban ase na enei waye nyame so ade nkro ahodo bi ya ewo Asen South Mensino emu won makwakoboa wo mo a wo mo edokua no wakoboa wo mo ewokua ho eniema na nkrotuo akuafo be wo ha ena omunya mfaso edi efree sa ye de ya efree eku a wondi di Restoration Child Development Center yi enchen Selebe no hia eso beti e wa Asen South ne mpotem ntinu ekubie nhya banse afa nkwada wa wofo ensem ni bia wo hwe won na selebe na wofo no sunsem be du na obetumi aboa won ntinu wakoche kua ho niam ama wofo a ewo asen odumase selebe ya wukua ebekoyi ama wonsem ayedu no watumi aboa mo ahwe nkwada no enioma edekọbu akuafo bi e ya tosode ene enioma hodu bebre abua mekuayo etumi so regina ne naso ekuafo enya achede bi ene adom kase kasa e kire wani gie bra no wosuku yesikasam no niam bebi wo hwa ne ho kire eti ma ye betumi ne enya bi ne ye de aboa school sam no wabra koko bra ne nso ye weni betumi aboa ye ma abata ye ne so ye ho agoye kakra disa tonsi ni makwai udi aboso miensa bia na ba enti eno no betumi atwagie ye masuku kom ene nyina mu no koku mpinufo no so ene adom kase kasa kire de hye wonkura ntia ema otu sa na mo no bom se na be ya omoto ndweba no munya sika na enye ni na mpo na omode be hwe ombe yi dia to bibi na mu omode bi besie e wo bank a ene so eka nhihye no nti se susu bi do mo ya omaye susu no bank na be ka koto a na odi akoto bank na china bi na se samboa we amba bi mu a wetimi ekoyi bi e bi akoto seed no ana se wetimi dia yi bi aye business foforo etimi aboa wo ahwe wo mba afreda modi amano boyi efri asen odumase ene bradom kase Make us say a World Bank and in Bia Romenti Saribedi Senior High School ya wako kereno ne wonya computers aduana ya ne ICT ho niema so onye enfamwa adisua Jumedi ade World Bank mo say here Ghana man especially SHS schools e wa Ghana nyina tine ho be here say or the Bema Ministry of Communication and the Ministry of Education. Send a beya umbedi anymore na waseti lab with their schools no. The says schools are whole about here computers and motivation there and new curriculum aban and internet my two sana mo. So for any school in Kwane Dema, schools be Ghana high and the school is entitled for 41 computers. As I read the SHS, yeah, the 41 computers and abroad.
Beatrice Chey headmistress awoda Saribedi akon SHS wa ko carry ano de kasa yemu ene wachire mu se samfidi a wode aba bedom wonom no ebeboa pa esan se wonom ICT lab no insukase bi eto ye ema wonom computers wo honom nyina se ya ne a ema ICT adesua ho ye de ne pa ma adesuafo no the senti aba ebra esemu maami koso ade to just say Adia World Bank through Ministry of Communication na Ministry of Education abeya ma Saribedi akwa SHS no aso ye nipa because enche bia na the old ICT lab aye wono ensio to ye ne so paaye entina ama teaching and learning of ICT no na ye problem o school ha and so erade nam World Bank ne Ministry of Communication Ministry of Education abema ye lab etise ya ye ni asopa Baminyira no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na no pay mediesie meda wose emre ne adaje a wode famie wada wo matwen ye odo bonkrata no ne online de no ho ye fanto aso ma osisi ye kwaba